Nice, 2 points, Riau. Yes, Labaw kayo ta. 85 ang gaang, 70 ang baya. Siat lang! Yes! Tapunan pa yun! Dagong kay Labaw! 109 o 83 Labaw ang gaang! Yes! Tapunan pa yun! Hoy, hinay lang! 1 minute and 5 seconds. Hinay lang! 60 seconds. 15 seconds to shoot. Sagdaay lang na! 10 seconds to shoot. Labaw kayo ka! Ayay! There's a foul, jersey number 12. Namahal man si Dudong Jabir! First personal foul. Both team penalty situation. Be! Hala! Wala! Sakit na ako payawan. Looya na! Oh! Wala! Wala! Nak! Nak! Pidot! Pidot! Pasa-pasa na lang! Grabe. So, siya ka pidot, anak! Yes! Nak! Pidot! Pasagnain na lang, Nak! Pasyata lang, Nak! 20. Sige lang! Yes! Na-out yun! Yes! Gaang! Congratulations! Congratulations, Nak! Pidot! Basta mo?